bigambiro bwe kanisa yato miyambi Church of Uganda beireneho fundraising eyo kwombeka kanisa ensya ahabwe enkuru kufunda. Honorable Wilson Kajwenge hagizire ngo kwombeka amashomero ntibayamba kutunga abana b'umurembe kandi abashomere kurungi munonga. Tukagihendera mureke twatanze tukore n'ishomero rero abana bato abakurustayo abarazombigerere nesana bagenzi babe bari abo murembe bashomere nk'abana banywa aranze na bagenzi be. Nuko kugumiza mwaka jirangu batamana mu kushomese bya science na teknolojia abo kuba abajunga abarukikiza amani bakirumani amahanga gabungereza na burayi ikibatukiriza inkubito nabo kushoma tabo kujuru barukumanyarahanga munonga ngo murukumanyarahanga mweni mwabarukumanyarahanga mwakataho okushoma kandi mukashoma ebya science and technology and innovation ni nchamya na bishop aliyaha na wasakunchiriza ngunyenzya kwija kubura amahanga gatarukumanyarahanga. Owairo lyo mjenyo mukuru Kano Fred Mwesige asimira abo bona baretere byabo ebirumwa amatungo nebindi kurebeka ngo kanisa yayombekwa. Baretere kuzi abatabari ibishari babikozire organizing committee wayayitu kubaho kristayo mwebale muronga n'abasima yenda kusimira ikintu kimwe kikuru niyo kintu kutekateka ngo tikire ibintu byo n'umusoma amagara. Kano Fred Mwesige hagumize mu yashaba abakozi ba government n'abaserikale korgayo bakakora umurimo gwa rahanga ahabo kuba n'uwo bushoborozo bwa byona. Kwenda kuba kondemninga buri umwe n'inkereza ye konka nitekateka ngo bakabere bize abo kuba ebitukora byo no munsi ubutandikiro na rahanga umwe kwagura umurimo gwa rahanga nkogu twena abakozi ba government n'abayisa abahingi twena tuyine ubujunanzwa bukwatanisa tukakora umurimo gwa rahanga uko byo n'amagara gutwire no mu icyo rahanga ahabwo byo bwegese hori umukristayo we kanisa omwebembezi Njotha Mutaremwa ahire ushaho 50 bwa simint turiyo tuzombona kubwa UNEB Uganda National Examinations Board iwe mwana w'ur kandi tokuza kubuzwa utarebe nyuma bwiro gwitsire ukahwa manye taho mutama oshome oyirkanje abantu boko barabe bashomire kare no bagende se bigere iwirkanga kubanza tunofsasi keminyeto ekikundana abo kuba abantu bitu makanisa nabibunne kigamo ngo obunaku yashika ngabimushaka haza nicyo tukwana nacyo icyo kumushaka niye kanisa cyombeko kitaramu bantu ngo mushaka Nashakwa Kana Remesa wa Sky Television agenshonga omuri Kiruhura.